počinje priča u kojoj ćemo zajedno učiti i posmatrati. Slušajmo pažljivo. Danas su Nim, Mila i Bor u velikom zoološkom vrtu. Sunce je toplo na njihovim licima, a vazduh miriše na svežu travu. Nim trči do prve ograde. Pogledajte one džinovske sive planine, viče on. Bor, pametni pas, klima glavom. To nisu planine, Nime. To su slonovi. Slonovi su veoma veliki. Imaju kožu koja izgleda kao neravan put. Uši su im široke kao lepeze i mašu njima da bi se rashladili. Mila gleda kako jedan slon koristi svoju dugačku surlu. Podiže seno kao rukom, kaže ona. Bor klima glavom i objašnjava. Da, Mila, oni koriste tu surlu da jedu, piju, pa čak i da prskaju vodom. Slonovi ispuštaju dubok zvuk. To se osjeća kao blago podrhtavanje zemlje. Sve je ovdje tako veliko i divno. Zatim odlaze do veoma visoke ograde. Nim mora da zabaci glavu toliko unazad da umalo nije pao. Pogledajte te dugačke vratove, kaže on. To su žirafe. Žute su sa braun mrljama koje izgledaju kao slagalica. Mila primećuje da jedu lišće sa samog vrha drveta. Kako dosežu tako visoko? Pita ona. Bor popravlja kravatu i kaže. Imaju veoma dugačke vratove i još duže jezike. Jezici su im tamno plavi i veoma snažni. Nim pokušava da protegne vrat da bude visok kao žirafa, ali se samo tetura. Žirafe se kreću polako i graciozno. Imaju krupne, blage oči sa dugačkim trepavicama. Mila broji 4 žirafe. Jedna beba žirafa stoji blizu svoje majke. Zemlja je pokrivena mekim peskom, a visoko drveće posjeduje zeleno lišće, baš pogodno za užinu. Odjednom postaje malo hladnije. Stigli su do bazena sa pingvinima. Voda je svetlo plava i izgleda veoma hladno. Nim gleda pingvine kako se gegaju po stenama. Izgledaju kao da nose mala odela, kikoće se on. Bor gleda u svoju kravatu i kaže. To su zaista veoma lepo odevene ptice. Mila gleda pingvina kako skače u vodu. Umjesto da leti nebom, on leti kroz vodu. Pogledajte kako brzo plivaju, viče ona. Bor objašnjava da pingvini koriste krila kao vesla, da bi išli brzo i hvatali ribu. Pingvini ispuštaju smešne zvuke. Neki kliže na stomacima preko mokrog leda. Nim pokušava da se gega kao pingvin, mašući rukama pored tela. Vazduh ovdje miriše na more i svežu ribu, a pingvini prskaju i rone u dubokom, hladnom bazenu. Idu dalje i čuju veoma glasan zvuk. Rar! Nim skače unazad i krije se iza Mile. Vide lava sa džinovskom, pufnastom zlatnom grivom. Sedi na visokoj steni kao kralj. Ne boj se, Nime, kaže Mila hrabro. On samo kaže zdravo. Bor izgleda zadivljeno. To je kralj džungle, kaže Bor. Njegova griva ga čini velikim i snažnim, kako bi zaštitio svoju porodicu. Lav ima velike šape i dugačak rep sa čuperkom krzna na kraju. U blizini lavica se odmara u hladu drveta. Ona nema grivu, ali izgleda veoma veliko i snažno. Sunce sija na lavlje zlatno krzno, čineći ga još lepšim. Nim gleda lava kako zeva, pokazujući velike bele zube. Ima baš velika usta, šapuće Nim. Ostaju tihi i gledaju kraljevsku porodicu kako se odmara na toplom popodnevnom suncu. Zatim pronalaze mesto puno konopaca i drveća. To je kuća za majmune.
Majmuni su brown i čupavi i nikada ne miruju. Ljuljaju se sa grane na granu koristeći svoje dugačke ruke. Nim vidi majmuna kako visi za rep. Gledajte, ima 5. ruku, viče on. Bor se smeje. To je poseban rep, Nime. Pomaže im da se drže kako ne bi pali. Jedan majmun skače blizu ograde i pravi smešnu facu. Nim pokušava da napravi smešnu facu za uzvrat, ali slučajno ispušta svoju plavu lopticu u travu. Mali majmun je podiže i gleda je. Mila pronalazi dugačak štap i pažljivo vraća lopticu Nimu. Hvala, Mila, kaže Nim. Bor objašnjava da su majmuni veoma pametni i vole da se igraju. Drveće je puno zelenog lišća i šarenog voća koje majmuni vole da grickaju dok se zajedno igraju. Odlaze do širokog polja gde trče životinje sa prugama. Pogledajte konje u pidžamama, kaže Nim pokazujući prstom. Bor se osmehuje. To su zebre, Nime. One nose te pruge svaki dan. Mila pažljivo gleda zebre. Primećuje da svaka zebra ima drugačije pruge. To je kao šara, kaže ona. Tačno, Mila. Nijedna zebra nema iste pruge. To im pomaže da se sakriju zajedno u visokoj travi. Zebre imaju kratke grive koje stoje uspravno. Ispuštaju zvuk koji je kao zvižduk i lavež. Nim ih gleda kako jedu zlatnu travu. Zemlja je suva i prašnjava, a zebre podižu male oblake prašine dok trče. Izgledaju veoma lepo sa svojim crno-belim krznom koje sija na suncu. Mila crta šaru pruga u zemlji svojom cipelom da pokaže kako izgledaju. Pored mirnog ribnjaka vide ptice koje su veoma ružičaste. Imaju dugačke, tanke noge i dugačke vratove. Zašto stoje na samo jednoj nozi? Pita Nim. Pokušava i on da stoji na jednoj nozi, ali se tetura i mora da se uhvati za Milinu ruku. To su flamingosi, kaže Bor. Stoje na jednoj nozi da bi se odmorili i ostali zagrejani. Mila gleda njihovo perje. Tako su ružičasti i lepi, kaže ona. Bor objašnjava da dobijaju ružičastu boju od sićušnih ružičastih rakova koje jedu u vodi. Flamingosi stavljaju glave na opačke u ribnjak da bi pronašli hranu. Voda je mirna i odražava ružičaste ptice kao ogledalo. Nim gleda flamingosa kako širi krila, pokazujući crno perje skriveno ispod. Vazduh je ovde tih, osim laganog prskanja vode. To je veoma mirno mesto za posmatranje prelepih ptica kako savršeno drže ravnotežu. Sada hodaju polako i pronalaze životinje koje se kreću još sporije. To su velike kornjače sa tvrdim, džombastim oklopima. Jedna kornjača gricka komad svetlo-zelene salate. Nim klekne da pogleda. Ima kuću na leđima, kaže on. Bor klima glavom. Taj oklop je veoma jak, Nime. On je deo njihovog tela i štiti ih od opasnosti. Mila veoma nežno dodiruje oklop. Osjeća se hladno i tvrdo kao kamen. Kornjača polako izvlači glavu i gleda ih starim, mudrim očima. Bor im kaže da neke kornjače mogu da žive više od 100 godina. Nim je iznenađen. To je starije od mog dede, viče on. Kornjače puze preko teških debala i meke mahovine. Sunce je toplo na njihovim oklopima, pomažući im da ostanu aktivne. Ovde je veoma tiho, a kornjače kao da uopšte ne žure. Odjednom čuju glasan vrisak i vide jarke boje u drveću. To je bašta papagaja. Ima ptica koje su crvene, plave, zelene i žute. Imaju zakrivljene kljunove i veoma sjajne oči. Zdravo,
kaže jedan glas. Nim gleda oko sebe. Ko je to rekao? Pita on. Bor pokazuje na velikog plavog papagaja. Papagaji mogu da kopiraju zvuke i reči Nime. Nim pokušava da kaže zdravo za uzvrat, a papagaj zazviždi veselu melodiju. Mila ih gleda kako lete sa jedne grane na drugu. Njihova krila prave zvuk vuš u vazduhu. Bor im kaže da papagaji koriste svoje snažne kljunove da razbiju tvrde orahe i semenke. Drveće je puno tropskog cveća koje miriše veoma slatko. Nim je tako srećan što vidi sve te boje. Osjeća se kao da duga leti svuda oko njih. Papagaji su veoma bučni, ali su i veoma lepi za posmatranje. Sunce počinje da zalazi i vreme je da se krene kući. Nim, Mila i Bor se vraćaju do velikih drvenih kapija. Nim je malo umoran, ali ima veliki osmeh na licu. Videli smo toliko prijatelja danas, kaže on. Mila gleda u svoju mapu i seća se svih životinja. Videli smo velike slonove, visoke žirafe, pingvine koji plivaju i glasne lavove, nabraja ona. Bor klima glavom, osjećajući se veoma ponosno na svoje podučavanje. I naučili smo kako jedu, kako se kreću i kako se štite, dodaje Bor. Hodaju ka autu dok nebo postaje nežno narandžasto i ružičasto. Nim čvrsto drži svoju plavu lopticu. Misli o majmunima i šarenim papagajima. Bio je to divan dan učenja i posmatranja. Srećni su i spremni za svoju sledeću zajedničku avanturu. Zoološki vrt je bio mesto magije i novih stvari koje treba videti.